Nikaze rwose ku ijambo dufite muri no minsi. Tubaye kaze abantu bose badukurikira ku migabane yose y'isi. Ijambo turiho ni ijambo ry'amasengesho, ko turasoma mu gitabo cya Matayo 6 no ku 9, aho abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Iyo gusenga umuntu asenga ate? Gusenga ni iki? Gusenga bimaze iki? Inyungu zo gusenga ni izihe? Twagerageje kuvuga ku nyungu zo gusenga cyangwa se ibintu biterwa no gusenga. Gusenga uyu munsi turaganira hejuru y'inyungu zibiri. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Inyungu tuganira y'uyu munsi, gusenga niko kuganira n'Imana. Abasenga Imana baba baganira n'Imana. Iyo dusenga tuba dukorana ikiganiro hamwe n'Imana. Abantu benshi ubu nyine bari mu gutunga Yesu cyangwa se bakaja gusenga nko guhungira muri UN. Ntabwo tuhungira ku Mana ari uko ibyago byatubayeho cyangwa se dufite ikibazo runaka tugiye gusengera. Oya, gusenga ni ubuzima. Twaravuze ngo ni ubuzima bwa minsi yose, nibwo buzima. Ubuzima budafite gusenga ni ubuzima, twaravuze ngo ni ubuzima bw'igice, ni ubuzima butuzuye, ni ubuzima budahari. Uko ubuzima rero buhari ni ukuganira. Twavuze ngo ijambo twigaho none ni ukuganira n'Imana. Iyo uganira n'umuntu hari ibintu bine bikorekwa mu kiganiro. Ijambo rya mbere wongeraho kugira ngo akomeze kukwiyumvamo. Ni ukuvuga ngo agasuka gahinga cyangwa se ubumwe buhinga ubumwe bwawe n'Imana ni amasengesho. Iyo uganira n'umuntu uhozaho kumutekereza, kuko umutekereza kenshi gashoboka kubera ko muganira cyane. Ijambo rigira kabiri, iyo uganira n'umuntu hari amagambo agenda y'amasouvenir agenda gusigaramo. Iyo uganira n'umuntu hari ibintu ugenda umwibukiraho. Iyo uganira n'umuntu hari ibintu biba muri wowe by'ibyishimo uhora umukumbura buri gihe ngo iyo yongera kugaruka ngo twongere dusubire kandi tuganire. Rero gusenga nako ni ukuganira n'Imana. Iyo dusenga nk'umukirisitu tuba dukora communication n'Imana, kandi yaravuze ngo data wa twese uri mu ubwami bwawe buzi. Iyo dusenga tuba twavuye mu isi y'umubiri, tuba turi mu isi y'umwuka. Iyo dusenga Imana tuba twavuye ku isi, tuba tukazanye ubwami bw'ijuru, tuba turi mu ijuru kugira ngo tuganire n'Imana. Abakirisitu tugomba kugira gusenga. Gusenga niko kuganira n'Imana. Nari mvuze ngo abantu benshi ubu nyine batunze Yesu nk'umutabazi nka UN. Iyo dusenga dufite ibibazo ngo Mana tukabona kwiruka cyane kuja gusenga. Ariko iyo umuntu aganira n'inshuti ye magara, muganira iminsi yose, muganira buri saha. Gusenga rero tugomba gutunga Imana yo kuvuga ngo tuzatuyisenga tugeze mu bibazo. Ahubwo tuganira buri munsi, buri segonda. Nugusenga buri segonda kuko ari bwo buzima bwacu. Congeyeho gusenga gukuraho imisozi. Nta kintu na kimwe kibaho mu buzima cirukana imisozi, gikuraho ibitugoye n'ibituremerereye usibye amasengesho. Ni ukuvuga ngo ikindi jambo rya kabiri, amasengesho niyo ntwaro yonyine umukirisitu dukoresha, kuko amasengesho yica ibyo tubona n'umubiri biduteye ubwoba, hanyuma agakuraho n'ibindi tutabona n'umubiri. Kuko amasengesho ni indwara igwanwa, ni intwaro dukoresha irwana mu nzira zibiri. Ni intwaro dukoresha irwanya kubiboneka, tugasora tukayikoresha igasikica n'ibitaboneka. Ni ukuvuga ngo amasengesho adutsindira intambara zibiri. Adutsindira intambara duteye ku mubiri, akongera akadutsindira intambara duteye ku mutima cyangwa se ku mwuka. Amasengesho ni intwaro umukirisitu agomba kwitwaza. Niyo ntwaro ikomeye. Uko abisi baza bagira intwaro zindi bakavuga ngo dufite amabomba atomike, dufite ibitwaro bya kirimbuzi, dufite indege, dufite izindi zigwanira mu mazi. Umukirisitu nawe tugomba kugira amasengesho, kandi amasengesho y'ubwoko bwose, amasengesho y'uburyo bwose, kugira ngo adufashe mu bibazo tuba dufite cyangwa se mu ntambara tugwana nayo. Amasengesho niyo ntwaro y'umukirisitu. Umukirisitu muzima, umukirisitu ushitse, umukirisitu uhagaze neza muri Kristo Yesu agomba kugira intwaro cyane y'amasengesho. Nimukomeze mugire ibihe byiza, nimukomeze mugire umugoroba mwiza. Turabakunda. Ubutaha tuzaza tugwanira hejuru y'ibindi bintu nka bitatu
bivuga hejuru y'amasengesho. Turabakunda cyane. Shalom shalom.